van noi muntin le gamtina cheng Kuki-Zo se nilha alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite thuso thumakai Aizol meeting highlight UPF le KNO one umbrella hi na thedinga kasai do tawi hichina dinga chun one flag one logo kakinok to tawi aban le kuki mina ki loi khom zo se zong one flag man bom so ke ding ka ki ho tawi event in P KSO le CSO zo se zong ahin boy pi ding KSO ngan se hi KSO in design ahin vet to ding vet khom kit ding ka TV pakai aphai phat zo se te se hon galmi in ilha samna he atiu chu tu ni ni khu a galmi lamkai MLZT tomba in kampo pilang hole so ho sudu in ahin koi pandil kitan hi mihem adinga hi na ki se kha ting le zada a le e koi tabang azada ho chu a hi naw a se kha hin te tin an law hi te kampo pi constituency a chu ngengsi ki bengla abhangove so ho hi ama operational area a supreme power joy hi ve by tu lai huisi Kampo pi kang constituency achu ngengsi ki beng habang hin cho tu aku social media tu sei ngamang lo pi cho KNF ki cha na operational area ki cha pau ngamam ta lo pi cho pumon dehi lang nga ki phin ho ai lo le tuibong le kang wai ki ka ki phin ho khat le ni om thu bo ya la le VVEZ ho in barma lang ko na ki phin na an bol thu ya a ground reality pa chu betang Kampo pi district sunga ju koi machain macha se ngam ta lo pi jala lungdam lo phun do no ne ngam ta lo pi jula ichina vet sa chi pi hamiti a hi le thing noi su group ho in ama operational area chu supreme power choi wa ade de abo ni ta chu Puvo Zagin Valte MLA Thalon ICU a Kuki-Zo Women's Forum Delhi and NCR Hon to Ninville na anayubin ahi heading khatso po Valte hi Melma May May 2023 a Infal sunga berin to meeting anay zawa hata anavo si uwa to chung thile hin ke ka ahi chikimte ogin Hichinu kisa anahi ahithei momong tapoy ipi ilo diu hitam Manipur Peace Seeker a kipanghi ahithei lo hitai Deputy CM Nemcha Kipgen calls for healing inclusive governments to restore peace in Manipur. Tangkul te thuso khanina seina Kuki-ten inzo se meza a thapi gente he so to tangkul u de naute ho adinga quota relief kem le moirang relief kem ma IDP hon zo kham khamin akidong khomin ne le don chule pon phabem zong akithopi taitin ase pau hin le len singso jati khoi 2023 gi mi ahumda khoi su awabadu yamna awabadu nangiba khoi gi sagi Seriba sana seseriba piron sinatana kari gumbi mata yaroktana yamwana ikoi lakiba aduna isilina oiba igi marisina amuk mayo makaisa eraga yamwana leibado ikoi thamoisda kari hani yamna mungaitaba awaba ma phawe adudaida Sangai kot gam kai sunga lampi din man hoido balzing abesui ding koima lo hitam bai sangai kot gam kai sangai kot ha pat noi lang si singat constituency in a hope in achung lang se sai kot constituency in a hope kin in achutile in a sizing ma bangon MLA ni zen in u ahi ti chu ahi hichi aphat lo na zong dim se da umin ahin la iman cha the ule aphat na hum tho ding ahi MLA ni zen in u gam kai sunga itidana lampi hi hite hoi mo balzing hitam ti hi gello thei a hi boy hichi hin ichan ge ham khana khanton amalampi zot nawa e suno phawa pang a hi saikot khopi sungjeng zong gari tolut nangam hi talo gari ke halo jiwal a kitol ngam talo hichan ge ya chu lampi khoi mo condition in yu a hi hichi je chen alungel thei dom hon hin ngai do ulang ipitile kisim phathei diu ham chule MLA te ni kom zona hoita a se angaya a hi zong le se a phajeng loading ham ti chu a hi tai that 15 February 2026 Thalam Hoili News Kuki-te tinga kilungto na kolni solo lai ham aching athem lamkai a hon nangma chi na a vai na hom je wa hiti hitawe pathen donglo pathen songlo milim doi pathen masanga bo khupza za hi je wa hiti hitawe ilungu heyu hitin nungki si pumin pakai beldaw hite lamkai izat hamin nampi gen thei na hi nomna sa jeun milham le lamkai phabebin nengol to in le lo chule nei le go chan nan ka nei un kagen thei balta pe o kanam
Namsunga na nahit piso mangpat hitay dunia namsunga kiwa ama oipo tumpo ding le apung sungding bawa nampi min pana mimpi thakang thisan ni a kiwa sisi ato manu asan diwa lompi a kichol sa phachu ahung hitai koiham KVV sumang koiham UTV sumang ama oipo tumpo ding bo se kibetna zongku aku mongmong ho hidan a kimang cha ho chu aki haipoi mihim in atu tu ga akilo a ani edia lom akini ephat hitai by nampi sentimeter thalam huithli news pet zo chun chomkhat thi nasata an buinang omin manipur government jong data an function theta puin a hi le a chai chainan pr in a thumbin pr lang omin pr kum khat ang ki cha in ale to hi kum khat awat na la in kum khat BJP government hi kum khat function theina la hi in hi chiding hin popular government a hin simbin a hi le Office of the Kuki Human Rights Council motto Equality, Justice and Freedom to Kim KNO and UPF subject meitei le milong to gam ki a cheng kukite Honeu ho grouping bolgang dinga timna amasan Kuki Human Rights Council KHRC in Kuki nampi min le pathen min in namlam kai ho zana le ngai lut na chibai ka hin bol obe Kuki te hi ipu ipate khanga pana hol le veng neu cha cha ichen thang le le zi ovin heng le ko ma cheng chidang namdang ho in tampi PR cheng khom ho musit le nui se akichang in a hi hizi chun 1960 langa pat tu ni chan in namdang hon ku ki te ho sang khat tabang ahal hatawi mi sang khat le zanga tabang e thatawi gamnei se hop nga a hop khat tabang e la pi tawi hi tabang thil so ho hi IPGI chung wa chu ham iti le kuki nam sunga adi se na chu ipiham ti ho hi ho le veng neu cha cha a I chen ji u a hi hize chun gamle nam hu pi zo na ding nam dang ten ei za bol na ding ki pum khat na ding in ki ngai lut na ding le khan to na om thei na ding en ho le veng ho hi in tam pi a chen khom angai ye gale tol nei lai hize in munzo si grouping building zong ha sa in tin hize chun mei thei le milong to boundary a khoneu ho be hin agang thei pen in grouping ball utin hichi aki ball do a hi le namdang hon ku ki te hi ei noi se ta po vin te chen khom ding dan le panla ding dan chu a hi le kim KNO chule UPF hon hichi grouping boy pi ding committee khat sim do unlang grouping center mun a ho le beng sunga vai po na ding dan le mol ho zong na hon sim pi ovin area center le mun kilim lai zep khana grouping building a hi akom avel la agam nei ho zong koima su se su mang pi loading a hi ama wang hichi area chu grouping ki sim na mun tai lo koiman khotha dang asa thailo dinga dan le mol sim pi ding a hi hichi grouping center chu village authority or village council election system a ki vai po sa diu a hi kumsim thlasima namdang hon kuki khole beng hal tha pi jing kuki gam ala pi jing kuki te ki tha ki ma jing thildang je hi poi chen khom lo je hi a chaina in nam kai hon pan hin lovin mi pi hon nanu o ki zui ding a hi kuki te hi thim thei hi povi boy pi ding to ding bolding atami SD hoi boy to thang president Kuki Human Rights Council SD Gabriel SK Simte vice president Kuki Human Rights Council kopi tu po azang khongsai president Kuki NP Manipur pu PS Hauki president Kuki National Organization pu Samtin Thangkip Kian chairman United People's Front breaking news janthla chun JNV lambui ukrul mona emi simlai chapang mi som nga bal chu ahin no do tawin a hi thil tan hi iveting le gal hi phatlam mano ta sangin kho sen na lam le pi so na lam zo amano che che in tai lam za thang hi mingol na ti ti wang wa a het na particle ta a apply thei nam sunga thum la a khat a hi HFH uichal hiza tu a nam pi battery bol zong le thado speakers hol la a diplomatic pen khat a hi ni khat a hung ki le phat le ku ki te tha hiala naga mei lei ki ti ho tam thei pen ding a hi
Kuki-Zo kama meitei humlut loudinga ITLF kithulhuhna KHRC intosot political solution a masanga Kuki-Zo chate chendagam ho a meitei te luthei loudinga indigenous tribal leaders forum ITLF intulhuhna aneichu Kuki Human Rights Council KHRC intosot na anei zanhi ni simsom nga February 2026 ni ho a KHRC intuso apol na achun Kuki mipite meitei mipite a kon hunama ki bolna Gina human rights ki susit na ho ako na vendinga hiji kithulhuhna hi poimo ahi ati political solution a na dinga government in Kuki lamkai ho to dialogue anei na ding in KHRC in nge inazong anei Tuni that 16 February 2026 pungthum veljun tangkhul milung thimhoi mo ho la azong ang anabeiten e ho gammei ahung hal kiduve jamnawang hi apum dei lo u ahi li tan mong ko thlang hi hiti a athlang mi pibo ingan si ule gamnom le lin ta ichan diwa ahi cycle nangjong ahin pha teju dinmon ahi zi in nam mi piten athlang mi pi ho se ngan si dawa volunteer so ahi nunga nupi ho zo tampi ngai chan tai ipi atile ama hobon program sunglang pia pana kon azong hung kitol hauba ehon titan nang hang se se bogal bena ibet udan alung ti bo hoi dawa hoi lo hi ngai ni ama na zong li tan thu ase u ahi ahin man jai pha le ipi an bol niu a ki sei thelo zin nam lam kai hon ahin alang lam kai mi pi ho hi vin phata awang pan ila lo ude boi thei tampi hung so na lai ding ahi ti haimil po hite Tuso hi chanchun akichai tai tuso abana anangai khom ke din ka hinlim chiwe tuso hingai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed